لك كما خشى أمرنا لكن أنا كنت سناي way fiican tahay laakiin yani ma meesha fiican baa joogta mise meesha وأدري كرتا رقم إيش كشقة سود أفريقيا maxaa ka shaqaysiin كشقة إنه ونشقون كسب بديهين كوده لكن جوانس بيا كجوجا ay yani iska fiican tahay anu wallahi ma ogi saas meesha كل أني بحاول أعرف دونا كوده aye حاول ماشي كفت الله مسوق قالين ضد عادة سوق أنا ماشي لو باهي وعرف دونا مستقبل كم غن horta ingiriis ma garanta ما يا صومالي وين وكهدلو يا soomaali bes صومالي بس إنجليز دي وعلى بركة صومالي هذا براي sorry ma mishkila aye أي ده ميو قاعدة مسا ma dheer tahay saamal yaa maxaa tirahdeen ma dheer mise ma dheer لما أنا بس بروتة baasboor maxay waabata 60 سنة صوت أفريقاني ما sha allah ma mushkila wallahi ما يدوا شيء درك ممكن لقيته وقاب كي كلا يو نولا شيء يواسك فاهم كرتادي أسفهم أنا دي ملان لوك شيء كسنة هنا maya luuqu cararkay waxaa anaga waan daynay luuq ma jirto labadii luuq geed aad haddaad geed orod ku korto oroda uga soo degeen soomaali ma qori karan soomaali ma qori karta gabadhan marka waa wada hadli doontiin marka muhiimada dherarkaaga ku weydiisa dherarkaaga intee dherarkaagu waay حاوي 75 1 متر 75 waa dheertaa maasha allah haye adigu gabadha wax su'aal iska weydiino wax walba la socdaa laakiin anigu waxa waaye waa ku qaatani war dheer ma galeeno habriya maryane adaa jooska iskale wiilka ma qaadatay mise ma qaadan horta laazim inuu qofku ingiriisi karto waa ku hadli karaa rabo laazim inuu horta ingiriisi ama carabi labadaba waa diyaar midka jeceshahay ma garanaysaa imika why not imika madam maxaa lahayd ma garanaysid adi uun waxaa waa just ingiriis carabi daa tahay taas anigu daa ma habtaa waa huwa boqol ma garanayo ma wallahi horta runta haddaan sheego maasha allah waa iska qurux badan tahay laakiin anu maxaan baahanahay qofaan anagu isfahmayno markaan hadlayo len soomaaliga xoog ima saa ma garanin inta idhaadinta noo baraysaa dhib ma lah meel waxaa isugu imaanaynaa odadaas ma garanin dee عرب هي ان شاء الله خير يعني خير واحد شو طولنا ها Marianne, what do you think? Wilka, do you want a match Wilka مقعدنا or you saying sorry pass? sorry بس Okay, no problem. حابر معان وانكو ساقا من يا عسدو, okay? Did you pass? أيه. Did you pass? Yes. No problem. Wilka. أيوة. معها انجليزي عربي لازم نقف قراته يعني لبدا لغدود مهم No, English is good. أنا عربي حتى بقرأ. شاري صودي وبل. وعدوا السلام عليكم. وعليكم السلام ولا الكاميرا بالبقوع كسي. خفيا شقة كجرا كودة لكن جودا والله واربا. مايا والله إيو شيء كذا إيو واحد كذا. تيم بقوع كاميرا تفرع وشقة حتى كتشرو. Thank you. gabadha ayar quruxda badan ma sha Allah hay waan ku soo diray invitation ka just accept and save day موجودة he was not serious سبحانك يا عظيم سوق دونو قبيل با soo noqday bal I don't know inuu adiga maaragtay wiilka doono qabiil ugu qoranta uu soo noqday laakiin uu ka dhacay I don't know qadan xasan gabadh miyaa qadan ها قبل واي سوق منايا هاور ما كنت دلت ماشي مرات ما كنت دلت يا ها ما شاء الله هلو باسك صدق وابر
ودوها معنا ما شاء الله سودو ده واي مسا لبعتن قول لا تنشن يترتا اي جس number so what do you think Mariana yeah I know she said I need some man to speak Arabic or English both of them I can speak it واكو كاده كلام عربي تصدق لبعتن صراحة كبيرة المية راح listen sister listen 28 25 age it's age only for me and you know if you understand age is a number في ولا شيء كذا وارنتيس age is a number عبرين مركا age is a number ويل كان عربي انجلش وكو هلا مركا مرياني محاد leedahay he's a major واي مسكين وكوي ويل كان والله يسامح لكن أنا قف لبعتن جير حوق بويري حوق ولا كيف أنت عليك اوكي هابر معانا ويقول صلاة باسكو مر يقول صلاة بدران I need to 2-3 days you said it okay هابا هاي هابر سوري داور محان سميات هابو ما كنت كمش ورهاده دونو قبيل وساق بسنة وانا يقول شريها كوران واه ما كنت كمش يسوق أتقول ماشي no the question is ما هلا يا قف أو ير مية that is the problem there is no one like serious mature أحمد ما شوفته أحمدو وين جوجاي بالكاميرا ده بيقوع كسي ولا لا كاميرا ده بيقوع نادر بيقوع ولا صعت شيء كذا وأدي لكن هذا وحاوي ومرحوم بالمرة هاوي نقولها هاي يحسسني I can see the person in person and then that I can truly and read their body language you know حتى وقفك مرة حياته حتى التلفون تسكله الله يسانو كلادين مرنا إن مري رستورانت بيتين أما إن مرة وسوق قدينا وحسوق عادنا يشك maybe coffee حتى درت ولا الكلام هو إذا سوق حسيت it's okay وأنا حتى إن أنت قبل المسلمة ده وحوي يشك وإنه محرم كده مركز الله سعده ما فهمت أنا respect that I don't think she have a problem I don't think she have a problem with that هدي قف قاعد معرفة يسوق حسيت محرنا Do you have a problem with that, Abu? I should travel to his country or something. No, not travel. But always the walogi men travel to ladies, you know? So had that and if they want to date with you, how he can do that? I don't know. Yeah, I can ask my mother. Yeah. I can meet with you with just as you said, but like that would be really difficult for you, Yani. Will it be difficult for you to meet him in person? It wouldn't be impossible, but I feel like would he be able to like 100% be comfortable in that situation? I don't know. I haven't, but I know it will be awkward. It will be, you know, we will be nervous. This is the first time. That's normal, no problem. But the big question is, are you able to meet him like in person if he come to your country? Yeah, but then I need to first, know you for a couple of months, maybe even a year before we even meet. Is that impossible? Is that possible? Okay, is that possible, Habriero? What a way this is. عادي محيط يشيء سمرة ده حتى هذا سدوا أو كرركم محيط سدوا وكلا سرية الله كلا محيط رجع ما قرأته. ماركا وينونا. Yeah. So what do you think? Maybe you change. Maybe Habriero. Maybe you change her mind. No, who knows? We can try it. Yeah, that's what I'm thinking. Wallahi, aniga markan arko laba qof oo isku wanaagsan waxaan sameeyaa I fight for them like they have to like especially talk together and see where it takes. It's not like you go from here as a match and you stay together or get married. No, it's about speed dating and then learn each other. I understand. Habrata da أول مساعد I don't know قبيله. لاتني أفر. أفر لاتن 1 year وكاير يعني and she's 25.
So is that okay, guys? Are you gonna take to the DM? And is it a match or is it not a match? There's no force at all. So Mariana Waydina, Marian, is it a match or no match? Not match. I think it's a match. Oh, mashallah. Hiya, how are you? magacaaga waan iloobayaa mar walbaan qortay ii soo sheeg adigana I don't know qabiil magaca Soomaalida ugu caansan Farah Abdi Farah maaha Okay, Abdi, is it a match? I think it's a match mashallah, but we can actually have to take a time and then talk with each other and see how things go. Yes, that's what I mean. Isku darsada hadda isku darsada labadiinuba. Isku darsada guys. Waa isku qurux badantiin, isku dhalinyaratiin. Habara isku darsada. Add to each other guys. And listen, gabadha yar qurux badan waaye, Fariid ah waaye, wax baratay waaye. Don't know qabiil maanta gabdhaha Soomaaliyeed, gabadha ma aragtay wax baratay waa lagu dhagaa wiilka wax bartay waa inay isku dhagaan. Yeah, so just it doesn't matter laba qof oo wax bartay. Still they don't understand each other because they have a different goal and different views in life. So just wada hadla and then see, okay, where it goes. Please give me feedback, okay? Okay, I have. Yes, talk to each other in a DM, direct message, okay? Okay, we're gonna take the Habawan Kusalamai and have a nice evening. Same to you, Marian. Hi. Marian, hoye gusalan, yeah? Hey. And give it a shot, Habo. Give it a shot just to see where it goes, okay? Thank you. Hi, salam alaikum. Alaikum salam. Hi, bye.